ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Паланг. Номад Паланга. Имрӯз ҷумъа, рубрикаи хайрия. нафароне ки бехобӣ мекашанд камтара гапда асабонӣ мешаванд ва ҳамчунин нафароне ки дар депрессияанд, фаромӯшхотиранд. ширкати шифофармо роҳи ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро ба шумо пешниҳод мекунад. гиёҳе ки дар дасти ман мебинед нерви ном дорад. ба розии худованд ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро табобат мекунад. нафароне ки дар 10 рӯзи охир ҳамин нервиро аз ширкати шифофармо фармоиш медиҳанд, 10% ба ваё таҳфиф карда мешавад. нафароне ки мехоҳанд ҳамин нервиро заказ кунанд, дар ватсаби мо нависанд. Салому алайкум. ва алайкум ассалом. Хоб, ҳозир ман видео гирён мекунам. Ана шуморам гирён кардан лозим мешавад. Бинин гирён шудага, ман биромадам дар экран. ҳозир хуш шудам. Бале, хуш шудем, ҳамаш хуб. Так, ман бор сабта бинам. Хоб. Ана салом алайкум. Нигоҳ кунен, яъне ки барномаи мо чӣ гуна мегзара. Ба хотири оне ки ман зинда рафта наметонам, мисол ман дурум, худи барнома тавассути сабти видеоӣ мегзара. Яъне ки мо бо шумо суҳбат мекунем ва суҳбати мо сабт мешава ва дар асоси ҳамин барномаи мо меброяд пага рӯзи ҷумъа. Хоб, омодаин? Ҳамаша мефаҳмед. хитон иҷозат дар видео бояд амо битиҳем ки што баъдан моро бирорем, баъдан бо ягон проблема эҳсос нашава. В курси яъне мақсад медонем ки ҳамин видеои суҳбат мекунем, сабт меша, меброяд. ман розиам албатта. Хоб, қабул. Беҳтарин. Салом алайкум як бори дигар ва оғоз мекунем. Онеро ки чӣ гуна мушкилӣ ва сабаби муроҷиатон дар мо дар чиз аст ки аллакай чанд рӯза шумо муроҷиат кардагин, дар админо ҳам навистагин, одам бисёрай хай ҳаракат мекунем, да ҳамара ба навбат ҷавоб диҳем. Хоб, сухан ба шумо. ҳамин дугоника карам нав мисол 2018 мо тоештаги будем. Чақа мисол ҳомиладор нушта, баъд шудаги баъди 2 сол. баъди вай дугоника шуд. Якум вақти таваллуд ҳомила вай дугоника шуд. Якум род мугӯяд. Ҳам хеланда. Инҳо духтарку писарак буд, духтаркаш 100% ку нағз ҳисоби. Як моҳ хо рафт, баъди таваллуд 7 моҳа карим 28 неделанда. ин писаракаш 50% ку гарантӣ надод ки вай мешад. ҳисоби мемурад гуфтаги духтуро. духтаракай зинда монад, писаракаш мемурад гуфтаги ине ки 3 моҳ худошон лечение кард пеши ваянда. ҳамин Москва Сити пушти амонанда ва ишай баниси калона агар мисол ами тамошо кунанд, мисол моя одамое ки амҷи медонад. ҳамҷа ба гита хо рафтем 3 моҳ қариб 4 моҳ лечение кард. видеошо пафта мисол агар монидагар мисол ана мардум бенадагар бо ҳамуна пишти амин вақти таваллутанда амин пишти сар хун омадагӣ, пишти кала. аку амин духтур вай кард ки ин зинда намонад ё мисол инвалид мешад. гуфта вай кард мисол гита шаҳри худат ба бурав гуфта мо ба михел гуфтаги буд мо набурдим амҷанда гуфтим лечение мекунем мисол унҷа намефаҳмад бисёри меваҳои на. хай 8 моҳа карам, 9 моҳа карам. баъд Тоҷикистон рафтим як бор, духтурои унҷа ба нишон додам ина писаракша. ваҳоям гуфт кашидаги дута амин почик замба вапше монда намешад. 2 солагиш рафтим. ҳозир тамоман гап намезанад. 4 сола шуд, мана моҳи ноябр ба тамоман гап намезанад ин бача. амин як тараф полни кашидагӣ. духтур ба бурди ман амин дирӯз бо ҳамон духтури худаш ба гуфт аввал нерва лечение кунитон мисол вай караюс ани гуашу гулию ахирон вай ба логопед ба доданда кор барои гапа ёд гирифтанаш. ин тамоман гап намезанад. ин логопед ба чӣ хел метим мо намедонам. мисол аку ёд гирадам мумкин русӣ ёд гирад, забони худомо ёд намегирад тоҷикию ми русӣ гап мезда бошад. акум ду кол гуфтост мисол массаж мугӯяд ами як тарафа полни массаж гӯ як бор чанд бор аку ами то вайша як бор майди кишанда гирифтим амин баъди 3-4 моҳагиш массаж карим.
همه جای همین تاچکایی و بهای همین شخ شدگی هاشه. مثال این همین یک خیل 3 ماه خورفت همین حسابی آدم یعنی این ولید با همین نمی جمعت هیچی حرکت وابشه نه تا همین 4 ماه 5 ماه 6 ماهگیه بچه من پسرکش دخترکش ناز کلان شد دندان برآورد همه 100% این بچهش حسابی که اکو این ولید کاغذی همین این ولید با این وای با این داد دیکم با خب حرکت شما یعنی که شما باید چی کار کنین و سبب در مروجیت از ویدیو چی کار میتونه شما در رسونه حاضر بانی سبب خورافگوسوس مثال همین پسرکه گرفته گونکاس مثال کو گرفته بانی سبب خورافته نشتکار لیچینی کار نشتکار پول نی همین یک طرفش حسابی سر میتید اگر می همه گفته همین دکتر کنیم من پاچکاشم سر میتید می یک طرفی کالایم اینجاها همین پیشانی پچخ شده حسابی یک طرف همین استاد چشمو کشیدگی کم دیاگنوز چی موندگین دیاگنوز همین کاغذ به نوشتگی من خودم تو یعنی روسی که همون نمیفهمم بیماریش چی نام موندگین دکترو یعنی که هر یک بیماری با خودش مخصوص دیاگنوز داره همین کاغذش به نوشتگی دیاگنوز کرده من راستگم روسی نمیدونم همین شوهرم میبرد و شما همین چند قدر مدت هایی که مراجعه کردین شب ما هم 4 سال باز لیچینی میکنیم در دوام 4 سال شما دیاگنوز یامو را نتونستین هر تون فهمین که چیه نامی کسلش تو هم میدانه دو اکو مثال باید بودکشه این کاغذ به نوشتگی همین کاغذی که من رسمش پفتم هم باشه همجی به نوشتگی همین گوگل بام در همون بروم خودم روسی نمیدونم که مثال من خانم در بیماریش چقدر مبلغ در کار میشه حاضر برای خور رفتنش قریب همین یک روزی مثال خوربش 10-15 هزار اکو ارزانی بیه مثال باید یک روزه خوربش 10,000-15,000 سوز یک پلاته مثال بیبیش که خور بدم همین بچی من یا خودش نیم مثال آچشکتی خوابانی هم قدر میچد یعنی که روزی خوب رفتنش اخه لیچینی چی؟ خودی لیچینش مثال با جدایی چند سوم؟ همون بانیسه به نگاه کرده مثال دخترش خودش مگود یعنی که شما تا اول نمیدونید چند سوم در کار میشود تا که مولجه شود تاکی 200,000 گفت همین قریب که همین 200,000 چقدر مدت میکشه لیچینش؟ یک بار لیچینی میکنی مثابی در روز 12 روز با کمکگی ساده با یک بار دیگه مثال از اکتبر به یک بار مثال لیچینی کنونیم با 2-3-4 ماه استاده مثال اولای بهار به تا وی که چه خیل میشه اگر لیچینش آوازی چه خیلی گفتین روزی خوب رفتنش اگر 15,000 باشد در 10 روزی خوب رفتنش خودش 150,000 روبل میشه خیلی لیچینش شما تایید 200,000 گفتین این علاقه خیلی خوب رفتنش تایید 100,000 میشه ممکن دنی همونا شاید همش باشد لیچینش حالی دخترش مثال آبسکا با برامدگی از این دختری نمینه یافته ما وای کردم که گاب زنم کردم نموده که پولش اکو ما حاضر حسابی وای پولش بام نربی من دخترش حاضر یافته وای کردم که پول حاضر پول نباشد یگان کار کرد نمیشه پول باشد که من همینه برم یابم کنم پول نیست مبلغی همون مثال در کاری ها ما با قلن 200,000 شد بیم ملال ما رویم یا با کاله تماگرافی کنیم کاله مثال چه خیال خون تو پشتی سر کلوله نموقع پدرش هست؟ ها چی کار میکنن؟ کوریر کار میکنن کجا ده؟ همین مسکو انده شما مسکو ده نه؟ من مسکوی ها باره بگر که اونجا اینجا بقین مثال آمدن و بکرن 3 تا بچه با یک خوردیش های وزمین شد ام با این مسکوی خود شنشتیم که تیز بریم مثال تیزتر بیاریم چند بار مساج گرفتیم سر میتید بای اکو دکتر ساس یک حالا خوب است؟ همین عرضش خواباندم که مثال بیملال من گب زنم یک بار نشان شونتین که با همی بعد بینیم شونو جام بست بله نمکشید می آیا استن
ами хеистад ами камера қади телефона гирифта вай кинеша من میبرم бедор шо накен ох телефона барин телефона пеши кудаку бар гуфтам Магомед ки идёт не идёт если Магомед не идёт к горе то гора идёт к Магомеду мега пасари кудаку рафт бедор шо мекна ахир дар назари ма буд ки мақсади ма буд ки телефон набарен ахир бедор шукадена дар назари мақсади ма оне буд ки телефона пешиш барен تا جنده حالی اگه اتومای اون خواننده هم با اینم سیکین گرفتم بسیار ин кадом тараф шай бемор این طرف پالنی کج بود یک طرف کشیدگی من خیلی بیرون این پشتی کالا اون شو گردیده میکنه اون شو انا این پشتی کالا و شدگی برو اومدگی янам قجاش пишти сараш хеле вай дамак буда пишти сари маам хеле این ام کالا خون آمدگینده уже امجبه موندگی و های اپاراتویه این کالا باشته موندگی این یک طرفش ناز ایله بی کالا پالنی پچاق کالا حسابی ازر اگو تماگرافی کرندکار حساب که خون توپ شدگی می خون نیست می یا کالا خودش ساختش هم خیلی مون می как ты гапа мефама گپا میفهمد вообще گپ زده نمیتونه گپ زن چی؟ هنگو چی؟ هنگو چی؟ номаш чӣ بلند номаш чӣ عثمان усмон чӣ хел هنگو هنگو ناز گوچی ناز گوچی بیشی گوچی ها بیشی усмон گوچی تماما وای نمیکند حالی 4 ساله مثلا پامپرس و گپس نمیتوند گفته نمیتوند هیچ چیه همون حسابی زبان аралаш کشتگی می همین نیربهاش хоб گپ زنی سست‌تر видео пага мебурад мада чира ҳам қоғазша роҳӣ кунем ва диагнозша муайян кунем чие бемориш чи اونم توش بگردم داشتم که من ба як ягон ҷои дига муроҷиат кардем ягон блогер ё ягон кас дига дам ҳамин саволое ки ма додем бояд шумо ҷавоб дошта бошед кани конструксия میخوام میکنم من این دیاگنوز پروردگی диагноз та телефонтон барои ке ма компютер қади барои қинай хай скрин роҳӣ кунем баъда мехонам ша мақсад просто гап давон неста ки метавонад дар қоғаз боша як гапай дар чиз ки мақсад модаре ки 4 сол кудака табобат мекуна бо ҳамун беморӣ ва намедонад ки бемориш чия шумо медонед чӣ гуна ба назар мерасад همه خیلی اخویو این مثال من یک چیز گرفته میشتم این داداش اینم بردن پسته یعنی این داداش не بردن озо این фарқ надорад агар мисол дадош барои ки ягон кас дига шумо бояд бидонед ки фарзандтон чӣ беморӣ дорад дуруст اگر حاضر شوم راضی میشد مثال آماده کم میزد باید بسیار не барои худтон мегӯм мақсад вақте ки халқ моро тамошо мекуна савол метӣ мегӯи кудака чӣ беморае ки 4 сол табобатш мекунӣ модараш мегӯяд ман намедонам ин чӣ хеле мераса ба назари одам метфаҳмӣ на барои мақсад мегӯм да من همین وای نکند گفته داداش بسیارش ممکنم گو نرچید نکند مثال وای نکند گفته خودم کم کم نرچید کنم دستو پاچکم گفته وای میشه ин донистанаш дар кора темболи дар вақте ки дар публика мебурой видео мекунӣ ин дар кора чунки халқ тамошо мекуна халқ аҳамият медиҳад чӣ гуфтести бо темболи тамошобинои ма ҳама кинҷикованд ки эҳе ҳар як калима таҳмият медиҳанд خب من کارو نکنم هم نمیشه چون که یک خودم دوتا خواهرم دادرم نیست مثال یگان پسرکام هم نمیسال پدرم هم نیست منندم اینا دم شومنده مثال داداش نیست хай чӣ кунен дига одаме ки уже ба самостоятельнишӣ дига ба дадош ҳам вай рол намебозад барои ки худаш аллакай дадо мешава مثال اقلا تاجیکستان هم مثال خانه باشد یا ماشین گرفته باشد مثال مجبور نیکی مثال همین وایبا برایی گپ زنی
خانه هم نیست، ماشین نیست، هیچی نیست که مثلا فروشی یک رای کنی. امینه 4 سال باز کار میکند. نه اینم در میبرد 200,000 او کاری که باشه که با 200,000 حل شونده باشه این مشکلی هم نیست. این مشکلی هم به حساب نمیره ایش حل شونده. کارتاتون تگده روی کنین روی کردگی بود. من فکرم در چتون بود. یا چون بسیتی هایو پگه Сбербанк ما پگه میگیریم هر کدی سپردگی بعد 2 هفته تایم میشه تمام پایداشته بود. بگه روی که ما شما رو پیشای گفتگی بودم که روز جمعه برنامه میگذره باید تیار باشین. روز جمعه یعنی که امروز پنجشنبه ما سیوم کرده هستم روز جمعه میبره برنامه شما. روی من مختم کردم شاید روتانا او خیلی در اختیار نمیسول من موندن دم میمونم نو کشود باشه با خوبتره خیلی فرق نداره ما دکی بگین من میمونم برای من مشکل نیست برای کی طلبات خواهش های شما کی باشه ما او را باید کی بکنم فرق نداره. بچه من ماند مایلشو وید کردم من کم کم مختم شدم با اما روتون ده یک خیلی وای از کو رزمیتی دوره هم خیلی میمونم. رحمت خب کلام شد مایل پانوتون با الله شفای کامل تیا انشالله. خب ما با یک آدم دیگه هسته بعد شما با وای زنگ میزنم وزی هفته دیگه رحمت کلام. خب پانوتون با برادرها چی میتونم بگم در اینجا من هیچی گفته نمیتونم. فکر کردم در کامنتاری بنویسین در بالای اکران ссылка تلگرام کانال یوتیوب کانال کسی بلاگر شدن میخواه کورس دارم ما میتونیم بدونیم подробно معلوماتش ببینین و دو تا ویدیو دیگه короче ما گپ کردم. اما در خیر تو ویدیو های آینده